chibai ule when hi November ni som pakhat sang ni le som ni pakhat ninga ni ania rengun ne piro le mandalay khupuya boma beina thlengin rampuma sipai somsari paruk thi in mipui vengham tu pol sipai pariatan thi thu ria tani mandalay lamaro collective office bula bompuakin sipai pakhat thi rengun lamaro township bongchi kongle kanna konglama collective office bul kongpuya November ni som jing lamdar sari lemni somli vel khan bom voili zeta puaka bom su turakal sipai pakhachu bom puakin perin athi thu ria tani rengun buchau bazar rengun airport legu electric office uwi zara traffic point a boma puak November ni som jing lamdar som le chan vevel khan rengun khopui buchau bazar puya bom puakin tuma hliaman omlo thu tual chung mi tenan soya tual chung mi pakhat chuan buchau bazar center block verania dora apuak ahun tak chu chomadar som le chan ve velani mishing hliam le na anom lova bazar chu November ni khata tangin an hong to a ma se dor hong chon tlem hle ni tina soi chu tiang bokin rengun airport bula po November ni som chomadar som le mi somli panga vel khan bomo puaka tol chu mi pakhat chuan airport thu pona lam police check gate bula bike chuang mi pakhatin hand grenade boma voma jing lamdar som pel nuwa tuma hliam chon omlo tina soi rengun hleku township a po electric department officer November ni som jing lamdar som le chan ve pel nu khan boma puaka township levela electric officer bom avoi khat puana nia military council sipaiten ron thlen nuwa voi khat puak le a tuma hliam le thi aro anom thu ria tanelo chutiang bokin rengun region dugong township phiachi veng u thangbo kongle uwi zara kongkwala traffic police amna chu November ni som jing lamdar nga lemni somli panga vel khan bomati puania police amna da thlang te chu ake chede uvek ti ria tani rengun region suepita township hola November ni som zandar sari pel khan boma puaka hliam anom le omlo thu ria talani lo magwe region kango a military council sipai som pahnian thi November ni som chundar som panhil achan vevel khan kango atanga cholamakal sipai motor somthum pani vel tlan chuak ama tonga tlan masa sipai som pani chu your defense force ten anda that thai thu YDF lamin official in tu chuan siama chang'u township a po bomkam su turakal sipai te bom voi ni puaka sipai som panhian thi November ni som sakai region chang'u township sakai luenpin alliance pol nga te bomkam su turakal firfiak sipai som pani chu bompuakan thi thu ria tani November ni som jing lamdar somvel khan chang'u kholudon chang'u le pakhoku inkar kongbul bo chho pak bula alliance pol bomkam pani chu sipai ten su tuman beilain bom pakhat chu puaka sipai pasarin thia anuwa bom pakhat puak le in anunga sipai motor chunga chuang panga te chu thile in sipai som panhen thita ti sia tani thi chaya bom su tani laya puakin sipai palian thile bok sakai region thi chen township khopuya damdo inthar kota November ni som jing lamdar somvel khan PDF te bomkam su turakal firfiak sipai pali chu bom puakira ti hlum thu thi chen revolution TR polinan soi ayaro township a sipai som panga thi in somli chuang an hliam sakai region ayaro township a November ni som jing daruk vel khan mongyua district battalion ni na chintuin attack force le ayaro pathongi naw garuda brothers polten ayaro township bounchi khubula sipai ta chu bom manginan baya sipai somli chuang an hliam thu le sipai som panga velan thi thu ria tani yin ma pin in kana PDF pangan thi sakai region yin ma pin township chunga mungyua yin ma pin le pale inkar konga firfiak sipai te le tol chung PDF te in kana a PDF lama mi pangan thi thu ria tani chunhla township a PDF pahnin thi sagai region chunhla township a November ni ruk sailin tlang bul lui kama in kana a PDF sipai nen so muale ko solin awate an thi thu ria tani tin chunhla township keinwon khua USDP member Owen Ngwe chu military council report petu nia ria tani awangin mingsia lo pol khatten November ni ko tai lam khan manin khopon laman suaya
akut hnung khara phuarin chemte in an vitlum ti in tual chung mi ten an soya ama in military council te khu alutin mi an man thina PDF te nena in kung kai te chu sipai te na report thina ti to lo turan warning nuwa ala chun zom zela wangin an that ti in tual chung mi pakhat poina soibok mungyua kho chunga sub inspector pakhat ka ahlum ani Second Region mungyua khua fire department konga November ni som chun khan firfiak sipai thun huai om sub inspector pakhat chu silai voi ruklai ka ani in ahmuna thi ngal thu ria tani chu in kana chu PDF South mungyua Eagle Pol le mungyua Heroes Group Tangrol Pol ti ani thu po ria tani bok Second Region kani township a November ni som in kana chuaka firfiak sipai soman thi thu le PDF lama mi panga hliamin an ngai tu omlo thu tol chung mi puibe hum pol lamin an soi ani Chin State Mindata sipai pasarin thi November ni kwa Mindat le matupi inkar kong mel som prukna inkana a sipai panga vel thi in boma wanga hliaman amnol thu CDF Mindat tenan soya chuti rualin chu inkana chuwa hnu loka mel som palia sipai ta chu umzuya kan nia firfiak sipai kahluman ni thu le hliam engama za tan om thu CDF lama kuyo mana chuan soi bokani November ni som po khan mel som pakhat borvela CDF Mindat le firfiak sipai te anin kable ti sia tani chai thua sipai parukan thi November ni kwa jing lamdar nga le chan vevel khan chai thu township inga bu khuwa maitel tower ngak tu sipai ta chu KRF sipai tenan kapa darkar chan vevel anin ka hnuwa sipai parukan thi thu le KPR lama tu ba hliam nam lo thu sia tani Sian State ta Military Council sipai le kukan sipai te mun sang sangan in kapa sipai pakhata thi November ni riat khan Military Council sipai te le kukan MNDAA te chu taini mun pan pha a anin kapa sipai pakhat thi in pali an hliama chu in kana thlen hnu zanlama po MNDAA lamin sipai te lambunin zanlaman in ka le thu sia tani Lasu Immigration Office bomin mi pahnian hliam Sian State Marlam Lasu Khua State Immigration Office chu November ni som tlai lamdar thum le achan vevel khan bomati puania mi pahnian hliam thu ria tani Pago Khua Administration Office bom ani Pago Township Pago Khua November ni som chamadar som le achan vevel khan Nando Yaweng Uta Kong number khanna Administration Office chu bomati puania hliam le thianam thu riat alanilo Kawa Township Immigration Office bom ani Pago Region Kawa Township Immigration Office chu November ni som jing lamdar sarivel khan bomati puania thile hliamanam thu riat ani lo lain chu office baitu te chu Kawa PDF le BDF Pago Pol pani te thil ti ani thu riat ani Nepiro Mioma Bazara Municipal Office bom ani Nepiro Mioma Bazara Municipal Office chu November ni som chonhadar kharlem ni somni vel khan bom hmanga bayania chu bom ti pok tu chu Pnet Urban Gorilla Pol anni thu ria tani Mandalay Maha Aumi Township Local Administration Office bom ni in sipai pakhata thi Mandalay Region Maha Aumi Township Maha Nue Sinveng Local Administration Office chu tlai lamdar nga le achan vevel khan bomati puania sipai pakhat chu ahliam tur lovina thi ti ria tani chu bom ti pok tu chu tol chung mi puiweng hum tu pol pakhat Justice Mandalay People Defense Force te anni thu ria tani Mindata ni chung in kana a sipai som pasarin thi Chin State Mindata November ni riat le ni ko chunga in kana thenga Military Council sipai som pasarin thi thu Mindat CDF lamin official in thu chuan siama Chin State Mindat le matupi in kar konga Military Council sipai tele CDF Mindat te chu November ni riat khanan in kapa Mindat le matupi in kar kong mel som pakwana a November ni riat chonhudar khatvel khan in kana chuak le in sipai lama som chuan thi thu CDF Mindat thupuang tu kuyo mana chuan soya tunma in daudan nena in anglo takin sipai lam chuan teng pani chu malama kaltirin sipai motor pani po ansira kalrol tir ti in malaman panzela chuti lain CDF Mindat lamin lambunin an kapa tenga chuang light machine gun kap tu telin
firfiak sipai som chuang chu bomin an ti hluma hliam enga mazat an ombok ti hriat ani mel somni pasari apo sipai lama mi pakhat ruang chu phumani thu hriat ania sipai motor inzui ten ral thuam ka chua tur an tlak cham thu le min data tanga mel som pakhat thlenga kal tual chung sipai ten lai pui mangan run pui jok thu CDF min dat lamin an soya November ni som po khan mel som pakhat vel bora CDF min dat le firfiak sipai ta chu anin ka le thu hriat ani tuna putlonga chak chuak thujiak lo ngai thla ela Myanmar sipai ho chu firfiak pola puang turin UN Security Council a thlen ani NUG sarkar chuan UN Security Council nena Burma military tat marote chu firfiak pola pon saktura malavat tur le Myanmar rambuana chungchanga sipai firfiak ho thu boy siam saka International Criminal Court ICC nena thlen sakturin ange nani NUG sarkara Ministry of Foreign Affairs soidan chuan National Unity Government in closed door meeting nei mek UN Security Council nena November ni riat khan dilna chu athlenani ati NUG sarkar chuan Security Council nena tunlai Myanmar rama thil thleng mek politics thil kai hnoile mishing na din mun chungchanga thutlukna resolution chiang tak nei turin angen bokani chu resolution chunga chuan barmaram chunga ral thuam tol lua sumdong khapnate indan chana sengson manga military dictator tanhena sumle pai luang lut lo ram tura ruam hana siamte mipui hnena covid sileng dan na le chanpuina dang bi thia chin omlova pek thei dante democracy nei let le dante politics sawanga sipai hovinan shen mek te chuazalen thoi turin a phut bokani UN chuan NUG sarkar chu Republic of the Union of Myanmar ramtana dan ang takadin sarkar ni tur pompui turin a soitel bokani Burma sipai te chuan heng dil na le kha an thelu la hian Myanmar ram khothlang lam le mar thlang lam bial chunga beipui thlakin operation anoya tha ti an nei meka hetianga beipui an thlakna wangin tunlai khowela kan la ton ngai lo war crime lian tham tak achuak palang ti kan hlau thong bok ati NUG sarkar chuan chinste ta thil thleng te hi sipai firfiak ten mipui mimir chunga tharum thona le an sual rong bolna chu war crime atling phahial toa chu din mun chu ram sang sang ten min ven himpui tur chuan rum dewa ma chonangai toa UN Security Council atanga thu chuaringot chuan engtik kong ma in adu tok thei to lawani anti UN Security Council hi Britain ramin puipa beratangin November ni riata nei khania closed door meeting ania wangin an thutlukna hriat alan ri lo UN spokesman Stephen Dujarric chuan UN in Military Council sipai te hena mipuita du thlanna za saktur le democracy dan chunga omle turin kan silati ti na zia kani operation kallai thladul turin mukonga sipai division 3 an tolson thu MNDAA inan soi Sian state marlam kukan huna firfiak sipai te nena in ebna na salutuk thladul thainan mukong huna sipai division 3 chu tolson tura thupe kan ni thu MNDAA thupuang tu lithan phua thu soila chongin dakokang media inatar langa chutiang bokin pansain le mukong inkar leibula sniper sipaite omna point ni chu in hnuk dok turati an ni thu lithan phua chuan a soiboka chung MNDAA lamin an tolson sak division thumte omna chu China le Myanmar border bula omni in mukong pansain kong puinena mitar zariat bielvela ommani tundin huna China le Myanmar border area mukong bulvel maibaka taini le kwek khaimuna sipaite le kokan MNDAA tinkara inkana chuak de urang thin ti hriatani kani township a firfiak sipaiten helicopterin ral tlanten kap second region kani township Siam Miao de se chau area vela nimin November ni som chondar nei vela tangkhan firfiak sipaite helicopter thlok kualin PDF te omna nian rin hunte chu boruwa ka tangin an kap ti in tual chung mi tenan soi tual chung mi pakha soidan chuan kani khopui bul Siam Miao de se chau area vela voin chondar nei vela tangkhan helicopter atangin an kap a thlok kuala bomte ral thom liante silai lian chi te in antong pong ka chiam mai ti na soi sipaiten PDF te omna nia anrin munte antong pong ka wangin ral tlante omnan ka fuwa tual chung mi sompruk ten hliaman tua ti in tual chung mi tenan soi bokani
Military Council sipai pakhat ral thuam nen karen ni Jetzi Paul atan lut firfiak sipai thu nuai om reng thei to lo sipai pakhat chu karen ni Generation Z Army KGZ Army hena MA silai pakhat magazine pathum le amuthen khat nen November ni rukhan tlan lutin CDM azom thu KGZ lamin thu chuan siama chu sipai tlan chuak chu KGZ sipai ten la welcome nan le tanpui nan cheng noi somthum an pek thu ria tani Hakha khuwa Military Council in civil mi pakhat thakhat chuang an man hnuwa athi thu achung te an ria tira arwang mu alani chuang lo Chin State Hakha khopuya thuneina latu Military Council ten kumsom ni palimi purwal chunga chu thakhat don an man hnuwa athi thu achung ten ria tira arwang po an pek du lo thu ria tani Hakha khuwa tanga mel thumkal nian lon thar khuwa om purwal chunga chu October ni som pani khan Military Council sipai tenan mana chumi hnuwa achung tenen an be thei to lova thakhat vel don November ni kwa khan athi thu sipai ten achung ten ria tir thu Hakha khopuya athian hnai pakhatina soi ani chuan an khuwa thamasa khan CDF le sipai tenin kapa chu in kana wang chuan khochung mi ta chu manan to ka ani po tel vea apa hnen a sipai tenan phone chuan ifapa athi to a arwang polak the ni lo tin an ria tirani tin a soi fa pathum nei purwal chunga chu alo nei na hmuna kallain sipai tenan manani chung zongin achung tenen po anin be thei lawani purwal chunga William na program chu November ni ko zan khan arwang tel lovin tongtai na manga nei ania mei tha po khan sipai ten Hakha khopuya pu tial lingale pu khamboy te pani chu thu an zo fian lama an dop luma ma se sipai lam chuan COVID-19 wanga thi ni in an chung te hena an ria tirani Military Council sipai ten kalele ri inkar tlan motor hna tangin poisa an khonna sa hle Sakai region kalemio atanga Chin State marlam sum don na mun pui ri khodar lama tlan thin motor te chu police le sipai ten poisa tam takan lo dir thina wangin driver ten har sanan tok mek ti ria tani kalemio atanga Chin hilamakal kale khai kam tedim ri kong tlona gate le police le sipai ten atlem bera motor pakhata chet sanga zel an lo dil ve thin boka wangin pe ka ngai thin thu driver pakhat chuan a soya ani chuan tun hma kan lo pek thin aina tam dewa tuna chuan cheng sanga vel zel an khona ri thenga kan kal chuan pek zel angai box sia cheng sing thum chuang se na nga ya khai kam ge ta ming zia nuwa poisa dalu point police hovin engzan ngei dalu khatin min zo thina sang khat kan da kan ti chuan sangli da bellero tin min tiluya an soidan chuan min ron ka ble ni chuan cheng sanga kan khon bel le ang tin kaini driver te hna min thila pek tur le pek na tama wangin driver te tan aboi thlak khop mai tin a soi September thla khan khai kam mel kwalir theilu chuak chek na gate le police station chu PDF zolen le CDF KKG tangrol pol tenan kapa police pangan thi nuwa check gate lu chuak tur motor te chu an check uluk sot leya kale te dim le ri konga po Military Council sipai te an duty nual bokani chutianga khwaljin te police le sipai lamin poisa an lo dil thina wangin kale le ri inkar motor chuan man chu mi pakhata chet sing khale sanga le achan ve ni thin chu cheng singa thlenga kai chowa jinwei wak mi ten har sanan to pha ming tarlan lo pakhat chuan konga police le sipai te poisa pek tamangai ema wangin mungra phurman le motor chuan man ti san lo theni lo ti in a motor counter ngak tu pakhatina soya kalele ri khodar kho inkar tlan thin passenger phur motor le truck kal te chu ni tin somni veran oma tun hnai aro security lam thila wanga chol enga mazat po anom bokani Alenbam High School a zirtir tu tele zirlai mi zaruk chuangin COVID-19 3 an kai KIA headquarters Laiza khopui bul Alenbam High School a zirtir tu tele zirlai no pangte November ni kuan test na a COVID-19 shikai mi zaruk chuang muan nia shikai te hi classroom sana da in an enkol mek ti sia tani Alenbam High School a hian zirtir tu tele zirlai mi sangkhat le somnga pasari omin heng zinga hian mi zaruk chuang an positive a chu wang chuan leiza khopuya COVID-19 3 in kai chona san chaw wangin he khopuya vei wakte bithia in an kho khirmek ti sia tani ole khati jongkha voina chanchin thar kan ai thak theite chu nia ngai thatu te in savai chunga lom thu kan soye